Мында кылып куйрук тарталы, ha? Арагөл жайлоосуна кетип атабыз. Портер атка чыккан эмескен кичине чарсырак болуп, үстүнө минип алып, так кеттим азыр. Азыр Кудайга шүгүр мурда элдер тоого аттан чыкса, азыр аттар тоого машиначан чыгып калыптыр. Машинага кетип азыр жайлоого. Ийдирбейсиң, тайын салбайсыңбы? Жош экен да белери. Мына көкпе келдиби дейм да өзү атайына. Тай сонун экен, кара тай. Эркек экен. Көнүп калыптыр да бул уже. Бул дәдлиет экен, а? Үйдүн сүтү чыккан эле чыгат экен мындан. Болны кара. Эрте саап койсуз да. Да бир саат аны шон кое берели. Мына жайлоо. Мына кырга чыгып, мына кырга. Нар жак карасаң, нар жакта. Мына кырга чыгып, нар жак карасаң, нар жактан арынын жайлоонун чатырлары көрүнөт дейт. Мен чыкпадым ал жака. Нарындыктар bundan kırdan çıkıp karasam o narakta pastan görünüyor eкен да. Şu жақта çatırlar var eкен narındıkı. Kımızdan Kuyalı'дағы fermer dost ötüp baradı emi. Bol tolduz. Көп болып кетті оқшайда. Баклашкан қарасаң. Көп толтырбай да қойшы. Болды. Kırga çıkıp kaldık. Ona çatır fermer dost fermer. Koyların cayı bitti az. Şamal. Bu korağa gertek fermer dostuz. Bu korasında meskine ikinci korasında eken. İkinci korası ona kırdın arıcanda eken de. Şu kırga çıkışımız gereken. Kırga çıksa kırdın arka betinde çatatken hazır. Şol жақта ikinci korası var eкен. Şo jönödük emi. Bu kokşayt ha, же uy bu. Anda bir uy ölüptür. Sanu eken la. Tak. Tuyalı ölüp kaldı şimdi. Üçüncü ölüp görüşürse tak. O birinci takta pasayat bir uy gördük, keyin bir жылқы gördük. Yandan da bir uy жатат. Bir jumol kalgan okşayt ölgön da. Bir jumol kalgan okşayt ha.
2-3 күнлөбү? Bir günde ошондой болуп кетти. Жагы, бүгүн эмес, кечебичи. Тетирти Адилеттики да как раз биз кетип аткан фермердики да. Бирок анын оң жагында тетирти. Оң жагын башы тетирти да. Адилеттики. Анелер сойлап кетти турган эле жер эмес экен да бул. Корпогу эмне болду экен мында? Мына фермер доска да келип калдык кырга. Аттар баспай калды. Өзү нere кой жайып атат. Нерде бирөө союп даярдап коюптур. Караңга калтырбай жарык жасат деп. Koylarına deli bir korası. Darcak dağlar, tılka koçkorlar kim bir de tılka urgaçlar kim. Ha canavarlar. Na kora bir kora gayı. Bir yere 9 baş, hasta 100 baş koçkor var kim. Qurray. Ma jaylo. Senin video tatlarına kandan başta tatlılar. Tez erik bey. Hazır ayılda mes jayloda gaz bolup kaptı da dasın qara. Oo damla alamız. Doktorda ya. Zavodskiy. Kumuzdan urvaldı mı? Ayılda sırtışsa jayloda sırtışpet. Qana jam. Ayılda otursa jayloda gaz içpet kabda. Zınqı ekan kirish jaylo жақсы aysan. Tila qara öğreni gitti. Mayka gajel bunu. Supa'nın jaylosunda жатқан кербез. Мына достар бүгүн классташ досторумна эки дос жайлокештер мени конокко чакырышкан экен. Курсакты тойгуздук, кымыздан бастырдык. Чатырдын ичинде жаттык эми мына достор менен. Эртең таң атса буйрдуса улак караза. Ооба. Мына улак жолдар, жайлокеч балдар, достор, классташтар. Көп жооп бүгүн силерге таап этип. Фермер дос бул. Дагы фермерди издеп келатканыбыз. Бул дагы жайлокеч дос. Туз кам экен? Тузду келтир достум. Така досум. Шорпону келтир да завтракка. Фермер дос өзүңө курдакты келтирдилер ана. Супа дедиң бул жайлоону? Супа. Супа деп коюшат экен мен. О, таштар.